Oh, orang mana yuk ah. Ayo. Gimana? Tiis. Dari Islam. Mana kalau mando? Lanjut. Ayo tuturkan orang. Wah, menang ya mah ya menang ya. Lumayan nih jam buka puasa ya. Wah, badak ge majikan aduh. Anjing kuat kieu. Hiji, dua, tilu. No. Goblok teh anjing aing keur nguseup biar ada menang badak gitu teh. Yang lumayan yang muka bekal. Goblok teh si anjing. Goblok teh si aku aing beun ang sakeun ge. Tinggal. Wah, goblok teh.